Mbukelo muhle weMpuma Kapa Channel 260 ngikubingelele bese ngiyakwamukela ohlelweni la sithi khona ngihawukele ithonga lami la sihleli khona no Dr Mkhulu odabuka le kwaMhlaba uyalingana. Mina igama lami nguLindokuhle Zikhali ngizobe nginawe la sibuza imibuzo ku Dr Mkhulu sike sifunde kabanzi ngokuthwala. Uma ukuthi lapho ke ekhaya uhleli uyafisa ukwazi ukuthi ukuthwala kuyini kanti futhi nawe uma ukuthi uyafisa ukuthola amandla ungahamba iphindlela uhambe uze ufike kuphi. So besibuza futhi nangempilo yakhe sithi sibheka emuva sibone ukuthi ibinjani impilo azafika lapha ekhona. Hayi ngibingelele Dr Mkhulu bese ngiyakwamukela ohlelweni. Zikhali angikubingelele baba unjani wena? Ngiyaphila. Ngibese ngibingelela ababukeli beMpuma Kapa lapha. Sanibonani babukeli uDr Mkhulu lo umbelambela nesikhope salamba sadlama ehlaso kwaMhlaba uyalingana ngilake kwiMpuma Kapa TV Channel 260 ngihleli naye Zikhali thatha. Dr Mkhulu baningi bakhulumile izinto ziningi ziyenzeka la ngaphandle siyazi nawe ukuthi kuningi olokhu kuzwa kukhulunywa ngegama lakho namhlanje kuningi esizobe sicaciseleka kukhona siqale nje la ekuthenini usichazele kumuntu omusha oqalayo ukubona uDr Mkhulu lapha ekhaya oqalayo ukuzwa ngale nkulumo yokuthwala uke nje umcacisele ukuthi kuyini kahle kahle ukuthwala nangendlela okuhlukane ngayo. Babukeli beMpuma Kapa uDr Mkhulu lo ngoba ngeke ngasho ngathi umbelambela nesikhope salamba sadlama ehlaso ukuthwala ukulanda amandla ongazalwanga nawo ukulanda amandla okwenza izinto ezimbi nokwenza izinto ezinhle. Ukuthwala kuhlukene kabili kunomuntu othwalela ukudestroy abanye abantu athi ngifuna ukuthwalela abantu ngifuna ukubabonisa osibanibani nosbanibani ufuna ukubahlukumeza kube khona umuntu othi ngifuna ukuthwala mina ngithwalele ubucebi ngifuna ukuba nemali ngibe nako konke ngibe yiboss kukanjalo. Mhlawumbe ke la umuntu okwazi manje owazi uDr Mkhulu mhlawumbe ongazi ukuthi uDr Mkhulu udabukaphi uDr Mkhulu mhlawumbe ukwaphila impilo enjani uke nje usithi usibhekisele emuva ukuthi bekunjani usakhula iwapha amaphupho obunawo obukade ufisa ukuthi nawe uma usukhulile ube wona kwahamba kwaba njani kuwena ukuthi ulwele ukuthi ufeze lawo maphupho. Ngiyabonga Zikhali. Mbukelo eMpuma Kapa ngicabanga ukuthi iphupho lami ebenginalo from ekukhuleni kwami bengifise kakhulu ukuba kwindima yomusic bengifise kakhulu ukuba umculi kwaukuthi ke kuyala amandla okufinyelela lapho awekho. Ngikhula ke vele ngikhula ekhaya elingenalutho ngikhula ekhaya elihlwempu ngikhula ekhaya elingathathi intweni nokufunda ngifunda kanzima kwaleso sikole ngisigqiba kanzima. Indlela bengekho right ekhuleni kwami bebungekho ubumnandi bengekho impilo emnandi ekhuleni kwami. Ekuhambeni kwesikhathi ke nami sengikhula la ngikhone khona ukubona izinto zenzeka nakwabanye abantu ababe ama role model kimi ngagcina ngithatha enye indlela siyeza kuleyo ndlela. Sisakhuluma ngama role model mhlawumbe ekukhuleni kwakho ukhona mhlawumbe umuntu owayenalesiphiwo noma mhlawumbe enalamandla onawo njengamanje mhlawumbe nawe ubukathi umukhula umbukela khashane umbuka ukuthi hayi usibanibani unamandla mhlawumbe kushiwo nasemphakathini ukuthi usibanibani uthwele. Eqinisweni lonke umuntu ekade namandla bekugogo ozala umama intombi yakwaShenge uMabuthelezi uyena ugogo ebekanamandla engikhule ngimbuka ngihlala naye ebaleni eli1 egcekeni ekhaya ngenza la yonke into ngimbona ugogo ozala umama ukuthi amandla unawo ukwenza izinto. Bengibona abantu Lindokuhle bengibona abantu ekade bafika kugogo balanda izinto bebaphumelela babuya abantu ukuthi bazobonga balethe izimoto balethe imali ugogo asho ugogo athi nangu lo muntu owawumgcaba ngalela viki namhla ufikile ulethe nansi imoto. So leyo nto ngayibona gogo okugcine ugogo yena wahamba emhlabeni wangishiyela isikhwama sakhe lesi sokuloya angisiphethe njengamanje. Mhlawumbe usuzivezela ukuthi ugogo wahamba wakushiyela isikhwama bese sifuna ukuthola la ukuthi ekuqaleni kwakho ukuthola amandla mhlawumbe ekuqaleni kwakho nje ukuthi lolu hambo ngiyalithatha mhlawumbe bekuyisimo esikanjani ngoba angeke kube mhlawumbe into elula ukuthi umuntu into nje ovela uyithathe mhlawumbe kusasuvuke uthi hayi sengiyaqhubeka nokusebenza mhlawumbe ukuzivezela leso sikhathi leso ukuthi bekuyisikhathi esikanjani. Lindokuhle kube lula kakhulu kimi ukuthatha umsebenzi ngoba umsebenzi ngunikezwa ugogo uMabuthelezi ugogo unginikele umsebenzi isikhwama sakhe besingenawo amandla lawa asakhona kumanje uyayizwa le ndaba. Amandla bekakhona bekwamandla nje kade normal lawe bengwabona mina ugogo powerful kuwona abe bengibona ngibe nako ukusaba ukuthi ugogo unzima. So uthe ugogo umedlule emhlabeni anginika isikhwama ngibe sengiphuma ke mina ngabe sengiphuma ngabe sengiyohlala namanye amakhehla endaweni yaseMamboni yilapho engibuye khona izinto zahamba ngalendlela engifuna ngayo ngalesikhathi ngibuye eMamboni yilapho engiede khona amandla
njengamanje nginamandla okwazi ukwenza into esuke ngiyifuna ngaleso sikhathi amandla ngigcine sengiwa-eda ngaphandle ugogo unginike nje isikhwama siyinormali besingenawo lamandla esiwaphethe njengamanje. Ohambweni usunawo lamandla usubuyile emamboni wathola lamandla akuwena njengamanje ayakusebenzela uhambo selunjani mhlawumbe ngoba siyabona isikhathi sesiningi uDr Mkhulu uDr Mkhulu and baningi abanye bekhuluma besho lokho nalokho ukuthi uDr Mkhulu seneminyaka emingaka ukuthi aphile lokho esihambe sesikuthole la ukuthi kwenzeka kanjani. Ngicela ukuthola nje la ukuthi bekunjani ke manje usuwatholile lamandla usuyaqhubeka uyasebenza mhlawumbe ingqinamba obukade ubhekana nazo noma mhlawumbe umvuzo omkhulu obukuthi uma uhamba nawe uzuhleke wedwa uthi yabo ke manje ngiyasebenza. Lindokuhle ake ngichazele umbuko leMpuma Kapa lapha ngifuna ukuchaza ngale ndaba yokuthwala because abantu abaningi sebakhulume kakhulu ukuthi ngisalelwe iminyaka ngisalelwe izinyanga. Abantu abaningi banomqondo ukuthi uma uthwele isuke uzofa same time. Sinomehluko naso lesithwalo kunabantu abathwala ngesithwalo secontract. Isithwalo secontract siyingozi ngoba sonke isikhathi uhlala uxhela igusha uxhela ibhoko uxhela inkomo uhlala uhlabe ebaleni kuhlale kunamaphatha anga-understandeki ukuthi awani. Lowo muntu loyo uthwele ngegazi vele into yakhe under contract inqunyelwe ikalelwe iminyaka azoyiphila. Mina uDr Mkhulu njengoba ngikhona nje sebakhulumile abantu uyakhumbula ukuthi kwake kwaduma kweminye imisakazo emkhulu kakhulu yala eSouth Africa kwaduma ukuthi ngisalelwe 2 years. Mangikhumbula kahle leyo nto yango 2015 kuthiwa ngisalelwe 2 years ubani lo suku manje 2024 manje solo ngiyaphila angiyithatha ngecontract that why noma umuntu efika kimi alanda amandla angimnikeze into yecontract angimnikeze into azohamba ayihlabele anginayo into yokuhlabela ngoba ngiyayazi mina Lindokuhle ngifuna ukubeka isithombeni lana ngalesikhathi ngilanda amandla ngifike ngathola information ngabuza kumkhulu ukuthi uma ngabe ngingakufuni lokho econtract phela bengenalo ulwazi nami ngilanda amandla. So that why nomuntu ngiye ngimnika ithuba lokuthi mayifike endumbeni yami ahlale nami phansi ngikwazi ukumchazela ukuthi la uzohamba kanje. Into yecontract ayikwenzi uphumelele ikwenza ukuthi uphumelele shortly after that kuyashabalala konke kuyaphela uma kufa wena kuphela konke. So mina anginayo into yecontract into yami ukuthi ngakhela umuntu ahamba aphile iminyaka afuna ukuyiphila. Isibonelo yimina abantu sebakhulume kaningi bathi ngishonile abanye bathi ngiwene emoto angisekho ngibhale emaphepheni rest in peace ngingafanga ngikhona solo ngiyaphila. Anginaso isipokwe esenza ukuthi umuntu afe isipokwe enginaso sokuthi umuntu abe nemali aphumelele kuphela tu injalo lento. Bakhona nabantu ophela uke waba namanje mhlambe singasho sithi uyi role model kwabanye abantu impilo oyiphilayo impilo abayifisayo abafisa ukuyiphila. Ohambweni lakho bakhona nabantu kwamhlaba yalingana nje ngoba la odabuka khona abake bazama mhlambe ukuzenza uDr Mkhulu bahamba kumanje singathi bakuphi nje. Uyakhumbula ukuthi ngithema ngibuya ngilanda amandla babona abantu ngiphakama kube nabantu abavukayo futhi abekho umhlaba yalingana phela all over baningi oDr Mkhulu bodaka baningi abantu abazenzama baningi abantu abathandile ukuba yimina uthola ukuthi bafuna ukuba yimina abafuni ukuzocela information ngibanika ulwazi bafuna ukuzenzela abaphumeleli akwenzeki lutho akekho umuntu ophumelela kulento lento eyami lento ngayithola yimi engiyiphakelayo yimi engiyondlayo awukwazi ke wena ukuzenza mina ungenayo lento enginayo. So kuzokuhlula vele that why bangaphumeleli lento ifana nalena izinyanga antu yabona inyanga mhlabele ngani ukuthi ngikhule mina inyanga ziningi umhlabele ngana wonke but namuhla akusena nyanga kwamhlabele ngani. Yeah usase lapho ke siyazi uke wanyamalala isikhatshana uke wanyamalala nje abantu abaningi bazibuza ukuthi kwenzakaleni ngoDr Mkhulu ngesikhathi sakho unyamalele baningi abantu abake bavela sibabona bazama ukwenza lokho obukade ukwenza noma lokho okwenzayo bazama ukuthi bangene esikhaleni ebekade mhlawumbe ngisho ukuthi ubusuhambe wasishiya uthe uma usubuya kwabonakala futhi usuphinda ubuyela labo kade ukhona labo abantu bekade bazama ukuzenza njengawe baphinde futhi kumanje asazi ukuthi bayephi yini lena ubukade ukuphi mhlambe noma mhlambe seseqa ezinye izinkalo manje sithola ukuthi ubukade ukuphi kwenzakaleni yini lena yenza ukuthi umusa ubuya kube le ndlela okuyiyona njengamanje kwamhlabele ngani. Mfokazi Zikhali ngicela ukuyihide leyo ngingayidaluli kakhulu ukuthi bekwenzakalani bengikuphi kodwa nje ngingakuvezela kona ayikho inyanga ezosebenza kwamhlabele ngana ngisekhona iyozize kimi izocela ngiyibonisa secret akekho umuntu ofuna ukucompete ake ngenze example uma ngibeka ibandla la ngumfundisi ngikhulekela abantu nomunye azobeka ibandla la eceleni isuke sikucompetition
kumele kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Uma ngabe ngiyinkunzi kumele kusuke la abantu bonke esontweni lakho baresign babuye kimi. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Kusho ukuthi ke nginamandla. That's why namhla inyanga kaMhlabele ngane sezabuya zazosebenza kimi ekhaya. Lezi ezayihlonishwa kusukela emanguzi le kuyicycle kophela ndaba. Sezabuya inyanga zazosebenza kimi ekhaya. Asisenalutho zaphelelwa amandla. Kwakwamandla amancane. Lento engiyitholile mina iya collector yonke into. Angeke ngikhompyutha nomuntu angifuna ukukhompyutha nomuntu ngoba lento ngayithola eyami vele. Injalo Lindo. Uma ke sesibuya emsebenzini owenzayo owenzela abantu amandla ophinda ubanikeza abantu siyathola la ukuthi kunesikhwama othi umusinikeze umuntu impela kukwazi ukwenzakala noma ngabe yini lena afisa ukuyenza. Mhlambe nakhona ngeke nje usitshontshela kancane ukuthi lesikhwama kwenzakalani ngaso mhlambe yini lena elapha phakathi uthathana uhlanganise nani phela abantu baze phela benzakalelwe yikho konke abakufisayo. Mbuke uLempuma Kapa TV Lindongulalela angikwazi ukuyidalula kakhulu le ngoba ngizobe sengithwasisa abantu uyabona ukuthi bangakanani oDr Mkhulu ku Facebook. Baningi oDr Mkhulu ku Facebook, baningi oDr Mkhulu social network media yonke bagcwele oDr Mkhulu abazenza mina bafuna ukuba yimina babe bangemina. Angikwazi ukuyiveza le secret yami ngoba ngizobe sengithwasisa bona kanti lento eyami. Sikhona lesikhwama uzosolo ukukhulunywa ngaso. Sikhona lesikhwama uma ngisenza phambi kwakho la uyiclient. Usibone lesikhwama siphume siphethe lento oyidingayo wena okhala ngayo. Abanye omunye ngizekithi asambe ahamba uthenga imoto sibone ukuthi lento yami ayithengi yini kuphela tu yilokho baba. Umuntu oqalayo ke manje ukuthi afune uDr Mkhulu yipi ini step sokuqala okumele asithathe azakwazi ukufika la esenamandla khona esesebenza. Ngiyakuzwa Zikhali. Ngicabanga ukuthi okokuqala nje kubalekile ukuthi umuntu angifonele. Kubalekile ukuthi umuntu afone athole information ngoba sebaningi abantu abagcwele la ku media abadlala ngabantu athi umuntu hayi faka imali uzothola imali engaka wena nansi ilokhuzana iFacebook account ngena kulapho uzobona. Mina njengoba nginguDr Mkhulu iFacebook account akunayo uyabona. Ngibhizi kakhulu anginaso isikhathi sokwenza yonke lento le abayenza la. Angihloli futhi na ku Facebook angihloli na ku TikTok angisiyo unyanga mfana mina ngayithola lento ngaba nemigomo nembandela. Angeke ungithole ngihlola ku Facebook sengize ngivala amehlo uyabona isimeni samandla no angisinyanga mfana ngisulohlathi mina umsebenzi wedlozi usebenzela endumbeni lapho abafika khona abantu beze bazohlola ukwazi ukubona ingxaki yomuntu njengoba kuvela inamba zami ke Lindo umbuzo wakho uthi umuntu angithola kanjani nazi inamba zami zevela ku screen ngicabanga ukuthi umuntu angangifonela njengoba inamba oqala ivela nansi inamba yavela ithi 078 78 00692 eyesibili 078 05 111 33 eyesithathu 072 0968 975 uyangifonela kumuntu lezi number lezi uyangifonela ezekimi sihlale phansi ekhaya ngimnikeza yonke information ngimtshela ukuthi lento ayifunayo izohamba kanje angikunikezi ngachazelanga phela mina umsebenzi wokuthwala owami ngathwala mina ngathwalela ubuhle nobubi kukabili ngathwalela ubuhle nobubi uma ngichaza ngobubi isuke lapho ngisebenza into embi awukwazi nje ukuza kumina uthi Dr Mkhulu ngihlukunyezwe usibanibani noma bangebele imoto yami noma bangebele imfuyo yami umuntu onjalo angimnyangi kunendlela yakhona okumele ngimnyange ngayo umuntu onjalo akalashwa kepha uyathakatha ufuna ngimthakathe sibone ukuthi angeke ayibuyise lento ayithathile izo zonke izinto ezikanjalo izinto engisebenza ngazo lezo mina ngalanda into enhle nento embi kufana nanalo uphondo lama abantu ozobekhala ngalo bakhala ngophondo legambling into yami nale secret ami ngeke ngidalule la ku media angeke ngidalule but kunophondo lami uthi uma uluphethe uye eCasino uyokwenza lento oyifunayo lona ku unenhlanhla ngoba uhamba nami eCasino unenhlanhla ngoba uhamba nami eCasino uthi uma uza kimi esigodlweni ngihamba nawe eCasino siyodlala ngithathe yami imoto sambe siyodlala nawe sibone ukuthi siyobuya namalini someday kunjalo. Hayi ke mbukeli weMpuma Kapa TV uyazibonela nawe ke sihleli no Dr Mkhulu la ku channel 260 la sithi khona ke siyabuka la ukuthwala ukuthi khamba kanjani yini le abantu le bayisabayo ngokuthwala Dr Mkhulu baningi abantu bayafuna ukuthwala kodwa bayasaba uyasaba lo muntu uhlezi njalo alithatha inamba yakho la njengoba zikhona inombolo zakho ku screen ayithatha inombolo ayidayele
makumele ayifonele aphindasho manathi ngiyasaba ukwakuveza la ukuthi kuhlukahlukene mhlawumbe khona laba abathatha icontract khona laba abathatha in mhlawumbe kuwena kuyavela yini ukuthi lokhu umuntu mase ekuthathile uyakwazi yini ukubona kube ne verification mhlawumbe nje usibhekele ngokunikela kwakho umuntu amandla umthwalise ngalo ndlela kuba naleso siqiniseko yini ngoba phela omunye ngathi yena mina ngizowathatha lamandla ngitshela ukuthi akusikona lokho ebengicabanga ukuthi akusikhona kanti yikho ikuphi lo ogcina siyabona ukuthi uphondo yalithatha uyena le casino sifike sidlale ngithole lo mali la ekuthwaleni mhlawumbe nje into eba kanjani uthi umbuzo wakho lento abantu bayasaba mangiphendula lapho ke suke bengenayo information egcwele igama lokuthwala la eSouth Africa umhlaba wonke libekwe kabi libekwe ngendlela embi kufana neIlluminati iIlluminati ifike yabekwa kabi uma ibekwa kabi kani inabantu bayo kunabantu abakuIlluminati so ukuthwala into ebeyivela ikhona kusukela eqaleni hayi ukuthi ukuthwala into ekhona eqale manje ngoba uDr Mkhulu ngihambe ngalandelwa kule yaminyaka ngabo 2014 so la ngilandelwe khona kubukwa into zami kuthiwa no lezi zinto uyithole kanjani ngalandelwa iforce ongeke uyicabange la eAfrica yangilandela babuka no bathola ukuthi hayi lo muntu uyayithakathela nje wayithwalela yonke lento nayo amandla akhe akukho lapho okunobu wrong khona into yakhe ayenza so ukuthwala abantu bachazeleka kabi bangayithola information number 1 nje abantu bazi ukuthi uma uthwele so uzofa noma sowuzobulala abantu ayikho into enjalo asikho isithwalo othi uma uthwele wena ube subulala abantu asihambi kanjalo isithwalo asihambi kanjalo isithwalo uma uthwele wasebenzisa igazi akufi noma ngawubani futhi uma uthwala uyamchuza lo muntu ozothwala ngaye awuthwali ngomuntu ozihambela estradini angeke nje ubone uhlanya uthi ngihluphekile nalo uhlanya luhlala edrobheni namhla ngifuna ukuthwala ngalo ngizoba nemali idlozi lalo yamuntu alifani nedlozi lakho that why umuntu methwala usebenzisa umntanakhe ingane yakhe unkosikazi wakhe leso sithwalo siphakama ngalendlela emangalisayo ingane yakhe unkosikazi wakhe abazali bakhe kukancane athwale ngabo kodwa lona azalwa naye bahlanganiswa ngokwenyongo nangokwe-ring nangokwegazi noma kanjani that why uzokuthi umuntu uthwala ngengane yakhe ingane yakhe ishonile leyo ngane isuka iphuma kuye eyakhe unkosikazi wakhe nje uma ethwala ngaye isuke ethwale ngaye ngoba aze wamthatha wamenza umfazi wamthela ngenyongo wamenzela amasiko akuleli khaya that why akwazi ukuthi athwale ngaye ngoba idlozi labo seli1 uyakwazi ukuthenga idlozi lalomfazi lisondele kuyindoda nizosebenzisana libheka phana amadlozi after that amsebenzisa awuthwali ngomuntu ohamba ngendlela so abantu abaningi bacabanga ukuthi uma uthwele so uzobulala abantu angeke nje uthi hayi ngifuna ukuthwala ngomakhelwane namhla akwenzeki into enjalo umakhelwane unezidalwa zakhe njengoba ngithi ngihawukele thonga lami kwiMpuma Kapa umuntu unedalwa unomsamo wakhe lapho ashisa khona impepha athethe nezinyanywa zakubo so awukwazi ukuthwala ngomuntu so abantu abaningi abathi basaba ukuthwala bachazeleke kabi bane information wrong ngokuthwala kanti that why ngithi abantu abeza la kimi ngihlale phansi ngimchazela umuntu lo msebenzi lo uma ukhuluma ngokuthwala ngiyakhumbula ukuthi ngithe mangibuya namandla from 2014 so zaphakama into zami zaphakama kakhulu into zami zithe mayiphakama ke into zami ayisekho inyanga engasathwalanga KZN umhlaba yalingana wonke itheku lonke kwavuka nabanye sebagona inyoka ezihelo mfokazi Zikhali efana neskipa sakhe abangabaculi sebathwele agijima othenga inyoka lapha ethengiswa khona lezi zingana amazinyo lama python ayigaxa inyoka kuthi usibani uthwele no lezi inyoka ziyathengiswa lapha yana uma ifuma umuntu umethu uthwele ngenyoka Zikhali akahamba landa imamba ehlathini green mamba noma iblack mamba uzobona udoti akahamba landa lonto umethwele awuthwali ngesilwane esiyinyoka inyoka kusiyokuthwala inyoka inebhadi nje entweni ezimbi sonke isikhathi into esebenzayo lapho ke utikoloshe nawo lo tikoloshe futhi kukancane ubone ngamehlo iyafakwa lento iba semzimbeni ibonwa imina ngumnikazi wayo yime ngazi ukuthi ukudla ekudla ake ngikhuluma nje naye secret kunabantu abaningi abasho ukuthi umashilamu inyoka
noma uyimfene noma uyini. Abantu abaningi abazi ukuthi umashila ngihamba naye lapho esuke ngikhona khona ngihamba naye. So lento isemzimbeni wami. Yimi engaziyo ukuthi ngimphakela ini and udlane ngasiphi isikhathi. Yimi engaziyo. Ungamangala ubone ngiyaphaka ubone kunokudla okuphekwayo ubone kunemaplate ahamba nenyama ethile iyobekwa endlini le yami engahlala imuntu lapha yana umangala ukuthi awu kuyodla ubani lokwakudla yimina engaziyo ukuthi isiphi isikhathi afika ngalo physical umbone nawe. So abantu abaningi badidekile ukuthwala akukhona ukuthi ubulala abantu. Ngawalandela amandla ngiwalandela ukuthi nginikeze abantu mina ngiyabasherela kabantu ijerasa nginayo ngithe umuntu ofuna lento akeze kimayilande ekhaya sihlale phansi kunjalo mfokazi Zikhali ungabuza ofuna ukukubuza ngizokuphendula mina. Mhlawumbe ke sisidlula la ekuthenini akusikho ngokubulala umuntu ukuthwala njengoba bukade uchaza. Umunye umuntu lapha ekhaya ngathi ukuthwala ukuba selfish ngoba abanye baye bathi angazi baye bathi uma ukade uthwele wasuyadlula emhlabeni izinto bokade unazo ziyakulandela lapho ke kuyisima kanjani? Hayi banamanga Zikhali. Banamanga. Okay ake ngibuze yona nje uma ubuka nje from kuma properties wami enginawo uma sengifila angangilandela. Angiboni kwangilandela imizi yami njengake emile yakhiwe la from Pretoria to Johannesburg ingangilandela ithi yapi uyahamba inomuzi iproperty yami investment yami ehlele emile leyana. Hayi ukuthi umuntu mangabe ethwele uma eseshonile izinto ziyamlandela ayihambi kanjalo yila wena uma uthwele unomndeni ongathwalanga into yakho vele abeze ukuyiphatha kahle ngoba isuke bangenalo ulwazi lwayo nobuhlungu bayo. Ake sithi mhlawumbe unemoto noma nani vele imoto bazosale baziravaza ngalendlela ukuthi bebazifuna ngesikhathi wena ukhona bebangayithola ichance yokusidrive isikhathi bazoyiravaza kube sekuthiwa uma uthwele izinto zilandela wena. Hayi no asikulandela izinto abantu esuke that why makuthiwa umfundisi kamzala umfundisi. So ke njengoba ngithwele mina ingane yami angifuni ithwale mina. Ingane yami ngifuna ithwale ngizobashiyela nje umfana wami oyi1 noma ababili ngibanike self defense ngibakhombisa ukuthi abantu bangadlaleli kubo kalula ngibakhombe lokho naloko hayi ngoba ngizofuna ukuthi bathwale bavele sengibabonisile lokho naloko ukuthi uma ngabe liphethwe ikhanda nithinte la uma kwenzeka nifuna into zenu niphumelela nasi isigubhu nasi noma nifuna ukwenza lokho naloko nansi indlu ebhalwe Baphomet nizongena kule ndlu lapha nalapha kwenziwe usiko lwami engizobashiyela lona. Hayi ngikuzwa kahle nangumuntu ke usefuna ukuzosizakala ku Dr Mkhulu usefuna ukuzothola lamandla ngeke ngakuza ukwabala imizi yakho ko Pretoria ko Johannesburg mhlawumbe le mizi ihamba iba negodlo noma mhlawumbe umuntu mayefuna ukusizakala kumele enze kanjani? Isigodlo sami kahle sikwamhlaba yalingana la sikhona khona uyangifonela uze kimi kwamhlaba yalingana awungisendeli imali ko Pep na ko Shoprite ngiyaphinda lento le awuthumeli imali ku social network noma kuma bank noma kuma FT uza kibe esigodlweni sizohlala phansi ngikubone nawe ungibone ukuthi sewufikile usibone isigodlo sami ila siqala khona ukukhuluma ke. Hayi mina ngiyakuzwa Dr Mkhulu la kuMpuma Kapa channel 260 igama nguLindokuhle Zikhali besihlele no Dr Mkhulu sikhuluma ngokuthwala kanti nawe lapho ke ekhaya uma ukufisa ukuthi uxhumane naye usizakala noma ngaye kuphi ukusizakala ongasizakala ngakho ngaphandle nje kokuthwala kukodwa uyakwazi ukuthi ekusize ngezinto eziningi mhlawumbe nje sesiqeda sesiyivala le ndaba Dr Mkhulu la kuMpuma Kapa ungathini mhlawumbe komunye umuntu obomuntu mhlawumbe osekhaya ungatshela ukuthi ukuthwala kuphela osizana ngakho mhlawumbe ukuthi waqa nje ngasekugcineni? Engimandla kakhulu mina ikona ukuthwala into engicisha ukuthi enginolwazi lwayo. Uma uyisangoma noma inyanga ulapha zonke izifo kunezifo ogarante ngazo. So mina ukuthwala negambling into engacisha ngayifundela ngayibona leyo. KwiMpuma Kapa TV uyena uDr Mkhulu Mbelambela nosikhofesa lapha sadla mehlaso. Sengishiya kuye umfokazi Zikhali uyavalelisa mina uzongifonela ngoba nazi inamba zami ziyavela. Ake sibonge kakhulu ukuthi uhlale nathi ulapho ke ekhaya kwiMpuma Kapa channel 260 igama lami nguLindokuhle Zikhali sithi ngihawukele ithonga lami khona la kwiMpuma Kapa siphinde sihlangane ngokuzayo.